Suamiku bikin rendang. Bao biển. Mereka. Hut. Ini bikin rendang teman-teman. Ini mau kering. Oh, papa rendang. Lekker. Net gewoon. Good. Oh, papa kohen. Masak rendangnya. Yang keduanya si Kenang. Hey, Indonesië is special. Rendangnya udah habis teman-teman. Ya aku mau bikin telur dadar nih. Ada pakai sosis. Menu sore ini telur dadar. Pakai sosis. Aku pakai yang seledri sama dan bawang juga tadi. Karena sama telur teman-teman, sama kuah rendang tadi masih ada. Saus rendangnya masih ada. Daging udah habis. Good. Nah, telur dadar hasas, telur dadar. Met rendang. Net kuah rendang. Kimi makannya sambalnya dulu. Harus kebuanan. Gelap banget teman-teman. Antar dua anak ibu. Dua anak kecilku. Yes, dat is. Nice. Gelap banget. Come again ya. Love weiter. Ini aku mau bikin tortellini teman-teman. Aku beli tadi. Ini yang isinya daging sapi. Terus bawangnya lagi aku tumisin. Kita kasih cheese, kasih krimnya. Mau ditumis dulu sampai kecoklatan. Habis itu nanti aku masukin garamnya, bikin kuahnya dulu, sausnya dulu. Oke, baru tortellini terakhir.
Masukin kejunya teman-teman, tinggal diaduk. Hotel ini udah jadi teman-teman. Enak nih, silahkan dicoba ya. Banget, udah terang banget. Aku menjemput anak-anak. Ding 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 ding. Alles wurde rausgekackt. Katanya dia nggak berat, ada pup tadi katanya. Jetzt wurde alles rausgekackt. Was machst du? Weil mir das ganze Essen wurde rausgekackt. Ya, so. Das heißt, Main raket sama papanya. Jam 5 teman-teman. Kenan, hast du Toni gegeben? Aber nicht Straße spielen, warte auf Kenan. wieder